wala mbaldo wala njokayo i lakata rek o kiino kiin we fodona kam saxle wala gila saax o fogole internet ke a ciñe i ngiɗo yàlla subhanahu wa taala njul en tuleer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne i mbitan rek xaye koy in wene saate fe na leel quuɗ na ka andoona yee wax dëgg yàlla xeexu fa maaka ref an xeewdu Pape Sène xarit ke gentanoyo faak fa feede faak o fogole ancien gloire ke pour que en activité fo pangara meke itam coor production déplacé it uniquement pour xew fe yaakaram i ngaranga ne xew fe itam i mbara lamit o kiino kiin wala boog i ndaw ka lamta dino ke ino ten xew fe o kiino kiin ke innoma wax dëgg yàlla xana jariñ a fiyangaan koy weke jansotuma champion a ndef o kiino kiin xan lamtin xeke no saaxo ñamaak cooɗka d'abord lamtin golle fo simangol le fo mete genna a fiyangaan koy ngar neke saaxo jano lamtin bo pare e lamtale adin ke ando ten taxu de ngar kam mbine njoko mbir waaw ñaajam Alaaji Sène nu way ziare anuna paax golle fo simangol le d'abord sëñ Abdou sëñ Abdou Cupaan sëñ Abdou yakarame meke i ngarna xaye saate fa ando saate cosano saate adno seereer itam nda bes feke itam fogam foge a taxak wala boog a jega ka tax na o was calelof déplacer it garna kom ne xa waralu bes feke xa waro jofof meke itam waaw kaaga nu lamtanga mo ten bon xana ref ka fela xama trop parce que bala dara in way njoka nuun a njal mosa a nuun coono fe parce que meke a goɗ trop to nu mbaas fop nuun nuuno ngarit bo meen quoi meke xaye koy andam me xaƴna nuun nu mba ñako an ke ɓisida xama meen sax mais wen saate fe waaw a anda yo fo ngoor ke ngarna meen parce que Pape feke na gilga na wat na neke mi fo teno depuis ndeɓandong bo neke dara nange roka nder in mi ndikoxun boog no te moxe ke ta rok na rok mi ref ndikum boog mi weke na leya fo kon anda ye meke xaye xaƴna nu mba voilà nu mbaga leye sëñ Abdou nu mba ñako an sax ke ɓisida xama wala nangam mais mi moom kam dame beseso quoi i kam dame mina watna i ñoowa daal ku refeer na ref mi fa Pape billahi wallahi mbarokin soom i mbiyeeru i ten taxu andam me mene daal ku kiina fina meen xaye mi kam dame mi o fiyanan billahi wallahi ku ngoor ke mbiya mbi meen rek xaye rek kames ka ɓut teen goy yakarame itam bese netlitono beso fa ref ndax nu fa Pape ne leytano ndeɓanong bo xane dara farƴe teen 5 lawral pir ka andoona yee maaf rek kam jom bo fa ndik ndeysaan a ngar bes fe ndax waaga itam waaga lay no ndik no ke ando ten ref yeg fe jegoona fogo ole ga'oona kene xale geeno a mosa lool a jaga lool meke xaye daal no ke waagonga lay ka daawna a groupe ɓeta fo ka daawna ay champion ku xalaatona xalaat o we meke parce que Pape groupe lu xalaatona rek groupe no kiigim fan si club no kiigim nu refeer na Pape oxa taaga a ɓoxo tale a wara ngolalo ten oxu na gima meke njom rek Pape a reera fa wo teranga billahi wallahi ancien gloire ke naaga o le wiin we layna maana rek Pape ka ñoowa fo kiin tig sax xaƴna to bug ke sax te saxit na andoona yee parce que kekem leya meke xaye sax a jeg ka andoona yee rokanga maaga andam me ref ke ka andoona yee a felaan bilahi mais tundole ke xaye meke ga'oona ngoor ka wa maana andim anda den andim andiro den mais champion ke tout xam joxoñonga den o leng par o leng bo da nget o xeke ref diw o xene ref diw o xene genu mene o xene genu maana oxu xalatona tundole rek oxa maana moof na bilahi to bo njeeñ ne moƴna ɓuto ndik xano ande fop ndigilo parce que o le leyma a mbayang lum rek kam lay un me war iro janga fulo micro le war a waro waas bo wiin we mbutoox bo i ɗat baas ke bo ndiƴat tout o sogo faamir fo pir ke fa wo i kaaga ten lay anum quoi mais anda rek teno o le na layele nqurana fo ngan xooxum quoi waage muñ yoqe i nda andam me daal xaye o ga ku xalateerona bilahi wallahi i layanga Serigne Abdou amana mina lamta Serigne Abdou feke waag mo ñako an nda o ga na am Serigne Abdou a jeg ka ti nanit na in jemu fe a jeg ka ti cood na in ndax Serigne Abdou o ndik rek a waaga exprimer no ke andoona ten def a yo'nooxoga yo'noox njom wala Serigne Abdou a yo'nooxa yo'noox njom ga coor production feke na filmer axam a cooɗaxam a mosaxam o jikooxo casettes andim ndax andataxam ndax andatiram njom na final ox uma fa Bombardier sañanema Ndiafat da teg ina 5 naak ka coor feke filmer un mi fa Bombardier mbi umaga final i jeg amo cassette olaga ar ba ɓatomo am xaƴna koy jamane ke tiyanam ma deg yaga taxe coor xaƴna a sagida coté le in mayu nda reɗanga ye coor ka garogu coté ke in a an ko ga an ref Serigne Abdou laqa meke ga'oona mene mbin Pape laqa fe neke ngel neke jege ke fiyeeruma meen bo faap Mbodj a geeno xala dene Serigne Abdou fenen nga'na ta ñaaƴa fogre fo fe maaf rogeena meke faak o rokanga ndok Mbodj foto la xama yen final oxa fa Baba Warang
billahi wallahi ten taxu andam me xaj nanu ma ñako andam mais bon ngor ke moom a anda xamoyo quoi émission ma jeg spécial jege pas problème njoko da njala paax a paax Serigne Abdou no ke ando te ndeysaan leyan bes fe xaytano e champion fe i njasnotina koy xaƴa i mbasin te présenter oox a fiyangan ko islam tig ando tene ke taxna te xatna saate fa ke taxna te wax calelum ke taxna te gar meke relation fa fo ke ɓisna kene ke mbir yo nga jam ni yo nga jam golle fo simangol le Nicolas Diouf gen ko ñaama bo gen koy Nicolas lay la ñu xorole fa ala Diouf moom we xes muk to ñaame waaw Nicolas tam geno ko soxo genum waaw Nicolas xare fo jafole xaye meke ne saate fe ndeysaan xuut o jafole de comme ne Serigne Amdou lay tuna rek fop papo rek i o xorangan koy Andrine miñe naga lool njomo fokatin i 2014 i mbog sal leng ma i mbita entraînement maga maris waxen na papo le kooku kina lena ten a jega ka xajona ka mavrel ndaka xotam ba fi'atam comme ten saqaxam o ngol ka xonogum war rabin sax tala meno jege problème rabdana xong sal ne bo nene mbaba sal na maris la plupart papo rabdun billahi walay i roga fokate ñaan na comme koy bo meke ndef na xane i o kiin koy ona lana ten rek lena xooxof nda dega dega ke ta ñoona fami fa kem nanana ten wax dega doya fogaame xaye ga a kete ñoona fo a reɗanga ngistal yaaga xaye ke nanoona fogam foge a jeg kate ñoona xupun fi wiin we kon kay a confirmer e Pape a fiyoga fi to roga tax billahi walay kene waru i yam na xane xu nanma tale rek presque ke ta ñoona fami kaga o leyo i non koy ka te ndigil jege na ke fop leyna jegu i teno mat a o lem la rek fop saxom lay ka de bona Serigne Amdou in ngor ke tout champion ke fop oy meke kon anda a Serigne Abdou fe i o xeke sax peut-être man lay Pape i weke moom de yaraxamo i camane ke ta ndef na ndefo gara yof den in Seeku Sumbin a mbitama entraînement yaago goor de refum yoona fa den i bo nene commence um raw gadu yoona fa den bo nene roog wasanamo ten sen e a xaja garatum ret Pikine xaja den ma bo nene i yoxat yo te Serigne Amdou fa neke yaco fe te daka wañata i nda ku te leyna nuun na xooxum xaja ka jop refa keke xew rek i yam ino supporter um saxene de yo bilay wara kon Nicolas i mbaga lay bo fa ndiik a xe kam activité njom ne non Nicolas i ngaƴo fultano koy xaƴa koy fop ka wage leel i Nicolas kat forme feke a tela xaj de xaro ken Nicolas Serigne Abdou Sa i nga angan wax dëgg yàlla bo fa ndi fogam foge sin ba c'est pas janole iwe kene petit plaisir rek ka and naye ka ndiglan rek iyo koy iyo koy mais an nom tax i yakare xana waaw rek waago jeg i c'est possible retour awa ref Nicolas champion ke cungan supporter ke cungan i awa ref xanu laka koy émission Njom Ñaal Thiop Production yakarame ñaker e nu mbara yoqa YouTube e ndeysaan ancien gloire ke ti ɗeet ka den encore te émission fe noel émission Njom Ñaal i nga e encore comke ga'a ne roga fina encore wax dëgg yàlla a yengole ɗoma lool to i nga'a encore plus souvent encore yaay ma ke te mbudkater e ancien gloire ke mbudkater goor ma ke mbudate com ken aussi a refanga a gime a leye xaye émission ne a garanga ndax Nicolas jege ten ka andoona yee warano ga Njom Ñaal le Njom Ñaal koy dara moƴu ran yaam a xoranga in weke te mbertiyo i ka 2 heures a fadoogu presque o yakamte waago futu mbasino waaga tarde sax a refanga Njom ne mo fud kaka god i o garanga ay 4 heures kene nu commencer mbiye bagage ndoko kam Njom ne bala 21 heures 22 heures Njom ne tas i o xorangan koy wax dëgg yàlla a manquer na mayu mete refna i so nuun wa Thior Production koy andame koy fop moom nu mbiyano yaam axa andame mi comme exemple o nan ni mi kam nanog sangoon champion gara gar fuda Njom Ñaal sogo gena comme jas ke ngarima yo nangam in exemple et cetera i wa andoona yee mayu wax dëgg nu sutona in a den i vraiment calel nuun a mosa e ngeɗana nuun a roog a yaal rek yasam roog a rabda nuun nuun an ken mbugna yo yasam roog a fi'an na nuun ngeɗa sit neke ret ba refo télé roog a gan samo fi'an na nuun ok jerejef Nicolas Serigne Abdou yakarame nana ke leyum na fo Njom Ñaal a refa ka andoona yee wiin we a approche a bugan e nakam njomo yengole a bisa mayu 5 heures du matin te jeg wa andoona yee mbudater o layanga te waagimo ref kilifa jaka 5 heures wiin we njul'ika ngat Njom na gara waas mbina waas pasles est ce que ken encore refa ka andoona yee nu ndefana andoona yee nu refe a i Njom ne ɓaat dokoy Ñaal mi de maxey rappeler oxa o xiidolam janga raw gadu ke Diouroup Ndiodione kan maaf roogel ma bo Njom ne tas bon gatiid meke Gandiaye xaad cupaan to kan ka i mbaptooxoogu presque bo yenem janga raw gadu ke ye janganuma a koom presque maaf rem final bo ƴut to njeeƴ ne mu de no ke waagonga lay billahi wallahi avant i mbutooxooga de mbapoox yo njoloro gar ka maaf rel
kaaga a feloga trop parce que waaga inoor mene reta fuud ga xaye numtooxiida gata ndaa waagatino parce que waagatiro inoor mene xaye ret fuudika Diouroup bugo ɓaato gatiid mene ten taxu njom ñaal dal andaam me a refanga ye waaga ɓaato numtooxiid fata ɓaato jeemel nuun moom wax deg fa neex yàlla ke waag ma laya nuun mi nen sagiido geer na mene sax refu ke andoona yee xaye a ɗoma xam parce que ke fi'ooguma a reɗ'anga ye coor fe ke jangogaan bata waagaam o lalo ten gon mo ko ge bo muk billahi wallahi tagima xooxes koy mais an am ke fi'ooguma quoi parce que xaye nu moofanga laam taxam andaam me nu mokniraam o an nu ñak u an fara meke kaaga waag ref quoi ndaa koy xaƴna naaga yo rek xan émission Serigne Abdou jeg spécial puisque itam ale safune dapa xooxum ndaa a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla a lamtange xana tontu o xel voilà kene ref koy bilaay a jeg ka andoona yee sax bugiimo fat taaga quoi parce que anda rek mais oxu ga'na a fuudna keke xano ande Serigne Abdou feke na laya mooy loolu bilahi wallahi mais koy ndaa koy aca rek kono fogole internet ke ten u témoignage na xew fek andoona yee Pape Sente njegun meke saate fe Qout ndaa itam Serigne Abdou xengoog ndeysaan Nicolas itam a xengoog fogaam o foge cemma keke a jega wa andoona yee a nga'angaan xaye a ana xile wax deg tagya qoox den a jeg ka andoona yee sax wax deg yàlla sa mbad ke taaga ndaa koy neke roog a fito kon i ngar un ten témoignage kon o fogole internet ke Joko Njal bo jaf lakas na émission fa lakas na xew fa la Joko Njal